Ceraken tingkap. Yes. Pupat sampuan ngelarang naya inggih lanturang titiang ngantuk nyari tayang ri sesampune puput punika ngelarang daging nayone sane kelintang singit pisan. Saget rawa kida rasi puput ngelaksanayang naye sane kelintang singit pisan jeg saget rauh ne mangkin makadilinggih ide dangiang astepake pati sami matur sepengrauh ide dangiang aste pake punika nuli iju ne mangkin pengabih ide anak Ki Agung ngaturang sembah pangubakti ide dalam matur raris ne mangkin karuntuti nantuk ide Sang Prabu dalem watu rengong nguwen tenang atur ring ide anak Kilingsir singgih ratu resilwi daging atur ide Sang Prabu inggih pidaging nawegang pisan aratu anak Kilingsir Sang Rumago Resiluwih mau tame ampurayang tiang madur daging titiang ngelungsur agung pengampur riantukan purun ne mangkin titiang matur ring linggih iratu wiretamet ne kelintang napike mawinan sekadia sapunike mawit sangkaning titiang puniki banget ketunayan pisan ledang ratu ngandikai antuk punika banget ne mangkin titiang nunasang mangdeledang angan palunguh iratu ngandikain padewekan titiang maring semua sane tunasang titiang ring angan palungguh iratu ledang ne mangkin ngandikayang sane wenten ring semer punika suara napi kepun
punika tunas titiang ni mangkin ledang iratu ngandikaya suara napi ke punika sane mawit saking semer punika ratu. idadang yang gelis nimbang inggih riwau sekadia sapunika pengandikan ide Sang Prabu dalem watu renggong ne mangkin digelis nyawis ide anak kelingsir ido dangyang astopake Oda ceneng lara pating daging pengandikan ide anak kelingsir uduh nanak Sang Prabu ane nedungen jagat baline iratu mapalintang yugol pisang kewala aksamua kena ratu Sang Prabu sawireh bapa belog pesan totonan ratu mada keledang ida yang widih riantukan palungguh hiratu mapitaken sekadia sapunika jagi tegarang-tegarangin titiang dumadak-madak je asung kerto waro nugraha ide sesunan ide Sang Hyang Widya sida bapa mana pasien dumadak sida ban bapo ngemangi dewa jawaban sida ban bapo nyaurin petakon idewone gale sida melingge sampungan puput membawa sekadia sapunika ide dang yang astupake ne mangkin jeg sagetan ide sampun ide malingge mapi ngaradana sesampun puput melinggih hidedang yang astopake ne mangkin mabino-bino ngeredane ide anak kelingsir une ngere ngeraga
uji nuli kumak kamik ide anak lingsir tan pendah sekadi punika nungalang sabdo bayu hidup nanging ri sejeroning pekayunan ide banget tatas uning duaning ide punika wantah kacoba sawireh ide dangya ngasto pake sampun luwihing kayun dahating luwih jenanan ide sampun tatas uning angan idene maring naya singit pisang pasti keido sampun uning puniki wantah rerincikan naya wiweke saneni bene nangani done wiakti naya sane kelintang singit pisan hati